wo Ghana ha baby a wo be kopia se ukoye program a enye kumase no bo modern se wo be fa flight but who say the whole Ghana na edida social media bia se wonya severe accident ewu afri wiase na ebe ye shock wo bibia ye Rojah ene me no kasa se me nua ketwa de agimi na wu gimi no wo Rojah wo ho kwan se wo de nyame na mobi so ka asem kire wa enye nokore but wo de wo ka asem a eno de nyame na akasa kire wo wu gimi bi ene nkwasiade comment bi a wan kasa wo page ne odi ato ene da so no first one eye Rojah na ko page ni mehu na me musa asem Rojah kan kro wo nyame anim wo hunande da enye sabi Ghana fo na sabi ya disturb no yehunu ne ya ka wo Rojah wo nyame wo hunande de kan kro Originally, I call about 3 G 8. Let's first the way first model to any more. Subscribe page me at the man's mom. Send me Apple Biasona. Consa editing your comedy training issues, political shows, and spiritual programs. And made it ebro. It was I can just some few days now ya cross over. You say Ghana the 31st day media no and come share that. I saw for no ABB and come share. I would also the make for the beginning of the year. I say the last day of the year, no, and the anno for some can Unyame adwene many penny who say Unyame wo Ghana. Now many ekazi Prophet Melchizedek, General Melchizedek, and then comes to be at the trouble. Now he comes an efa Prophet Rojah. Now Ocho say the reason I did no, who say your soon Rojah if you give me a son. I then so Ama Rojah ebe wu an untimely death. Ebusia or that same say, oh, so for bigger if father came one. Yadi handcuff egulisa mensuno owu ebusia and someone make said the better monteno a chain 31st all night and come share bihu enisuade hunu na atoaso fitin eye last 3 weeks no ebra prayer team ne asofo no ebo empire no na yabo ho empire na emu me pese e confirm answer you say sofo paako oda ifun adakam na handcuff eguninsa na nso na onguye sofo no odin pa no say oda ifun adakam na handcuff eguninsa na nso na onguye igusu ebo ho mpaya be confirm dia beto abonten sofo Rojah any swadi hunu bia we must send the message there's 3 or 4 days but respond enya empire it be person the to social media e be call fast yes sofo Rojah osoro se men kan yema miensa bi enchiro na bo woni eda ho. First one, enye interview bia ne twase woko. But who said na ya poison eye suru poison ya poison. Enye interview bia na ye be frew a e twase woko. Wo be koso a to enema yi because ekwemu nye ye trap me and son ya set dia to wanim na onwehu die eye 2026 osoro de wo bayiye osoro so atwa ede akere me osaka me video ya opa frame opeso wankasa boho mpaye ana toto wana montu yi osoro ebem
wo Ghana ha baby a wo be kobia se wo koye program a enye kumase no bo modern se wo be fa flight but who say the whole Ghana na edida social media bia se wonya severe accident ewu afri wiase na ebe ye shock wo bibia ye the toso miensa no but who say a year 2026 no wo gina stadiums na wo ye evangelism work seriously wo multi platforms regions to regions na sharp bit da ho o ma shase dada o mo etoto na baako kura eyiwa be free atiasefo asase so untimely death jira ye na tu ho na mo because the kwemunye we need the general King Melchizedek also Daniel media yehu adwuma papa etwase bam oni so a etwase emu etimi etwa na ebusuya video e beta bonti no be enim say Rojah I so busy only time of be respond to General Melchizedek and come to but Rojah aba be react to and come to we e wo the TikTok page I watch say I assemble what you say General Melchizedek I as a matter of fact onyame kan renchene na onyame so nyi hwenchene na oboni tirimu and the name comes ba na all this are responsible to one mono and na yebra preni kan frimpon and so be gi na no atene say Rojah onyame nimu no na as a matter of fact onyame mfre Rojah da na kom sha Rojah ehibia no eye busirimu kan no kwebie ni ebusia aye bon fete e wo social media no so Rojah enne me no kasa se menua ketwa da jimi na wu jimi no Rojah ti asema me ka che woni yi me no kasa se menua ketwa ba tiri ba be 9 no da jimi na wu jimi no na emwa wo Rojah wo ho kwa se wo de nyame na mobi so ka asem kire wa enye nokore but wo de wo ka asem a eno de nyame na akasa kire wo wu jimi bi ene nkwasiade comment bi a wan kasa wo page ne odi ato ene da so no first one no eye Rojah na ko page ni mehu so Rojah submit we say me ye blogger sebi eno man ka wo me fun we say so no o ho nsam nko a eye mako 14 me yes ade ni menya semi me yes Rojah de pa ni menya mami musa asam Rojah kan kro wonyame anim wo hunande da enye sebi Ghana fo na sebi ya ye disturb ni ye hunu ni ya ka wo Rojah wo nyame wo hunande de kan kro enye mindset adwene na wo yisu be ni nyina mu no enipa hwew ana wo yes ha no man wo message a wo nyame na mo bi so kan asem fa ho wo wa betwere guo se nipa no na adwene no wo yisu ni nyame kan hwe nkere no senso obi ne handle social media handle na kasa kire nipa no na se wo wutum se wo ya prophet nyame na mo so kasa no sa ne nyame so bestimi akasa kire obi mana kan kire be very very careful Rojah na ya abofra wo aduma no ohu se mpanimfo no adwene no mu yisu ana aso aye smart na wo yisu sa adwene ni bi ne nyame on kasa nkire wo da eye wa adwene na wo yisu ada me to se wadi sankwasa asem ni bi no sa da day no me menya blogger na me ka cho menya blogger obehu no me bepi me pese me kasa bebrebe me tufo uye menua ketwa be very very careful so we no kusofo bia kan asem na ne nya adwena enye sa message ni na yeso de ma no
Be careful. Na mo dia mo ntena ho ada Ghana fo ani bete no. Mo behu mo adwuma no ye ba mu ja ho. Rojah ye ba mu ja ho. Ye nentisesto obi onimi apo esu bi animi. So se me boafu na me ne sofo bi kasa na sofo ne ne ye bi a waye ana ema me ka bi. Yes me can't that because me were adwuma answer na wo Rojah kora wo ba. Nansi ya me beto me nua sofo bi fo. Na minim se de wasi fa asam ne fa ye. Na no me nam kwa mu ebobọ ba no. On de won tena ho. No me nam kwa mu ebobọ ba no. Na me de me wo se me ka no kwache. Wo ye me nua keto nti na me ka che se wo jimi nti ja jimi no. Ade ye ho ade ne ye kokokoko sa. Wow page. No atwa sa ankwase asem ni go. Ene da so first ayi no aye Rojah. Mun ko ni page mun ko yese ni ono a. Wonim nyansa ho. Wonim nyansa. Odie. Be kasa che ntie next time obehu die beba.